West Karbi Anglong ke parlo Kheroni Habar Rat Akiduk Kisunga Puthak Kaike Longri Arlo ke Pachinija Phanpura Kheroni Press Club amahang pathek ponlo Lasopen kedamtang there poni phai trok arni Ingdeng Krenerkep Kheroni Press Club amahang kethek arani mesen pen talon ponlo Bangso Jaimek, Kheronia Havaralong Kido, Agriculture IBSA Hemalong, Ingdeng Krenerkep, Kheroni Press Club Mahang Kethegarni, Talon Pon. Kechengsi Ingdeng, Porpai Sirkeba Porpen, Kheroni Press Club Amaipu, Mohon Terona Hinpen, Lama Bangjar Ponsi, Chomi Pangmi Kerabdonatuma Pan Pusitami, Chiki Mopon. Labang Sopi, Mai Ing Niponsi, Maya Long, Kongchun Bang, Dharamvir Johan Hinpen, Maya Lamthi, Jaipon. Lapan Labang So Maya Long, Alohi Sarpoa Manpen, Kheroni PSOC, Shravan Kumar Ingti, Lapan Manpeng Alohi, Biren Inghi, Card News, West Karbing Long in charge, Sunat Borua, Kheroni Aro, Asom Saita Sobha Bidisar, Lapen, Chandra Singh Dera, Karbi Lameramai, KLA, Kheroni Aro, Kongchun Bangatum, Chetong Dunpen, RD Dojotpen, Journalist Atum Keklem Kedam Nang Japutak, Chingwai Ching Saipon. Niltum Kheroni Press Club, Mahang Kethegarni, the Kheroni LSM Pramolong, the Padokono. So kapedo long itu athem bangke jata enpun pe sitala so long itu cingwai cingsai pono je non kiturmi o sumaratum labang so kicu tap kicu pu mane drugs edik lason hormud o la se osi pela cingwai lo osi atum bangke so prang mane bang pa prang elo ta nebom lo ajak kan bangke la en kalau laso kapi meji laso treatment kan bahaya kasih pon ya tak terlalu long sila son kena bang non anta intom telang dobong lang kusi tak menjelo bagi laso long itu tak cerap citu dunang po akhirnya lagi itu apaan det kali lagi hang badik tum handet kali usi tum hang kali rat si tumei sila so pemei hanang itu kadang kita cerap dun. News Report Karbi Anglong Live.